بله ونجد بینن ونجد شوبینن لقادان جوشك مزن هيا هيبت بونك مزن هيا اللي بتهيبتيج الدلي كردستاني الآمده زيادتري مليون كس لقادا نوروزيا آمده نوروزا خو بجوش پیروز دکه مزگینیا تفگر آزادیه مزگینیا فرمانداریا بریارگاه ناوندیا پاراستنا گل دایی گل کرد بجوشك مزن پیشوازی دکه پیروز دکه لهر دوره ده هر آخافتن ده هر پیامه ده لقاده جیبوان سلوگانان داخوازا آزادیا ریبر آپو بلنده به چل دل کردستانی آمده چل باشور کردستانی لچیان کردستانی لقندیله چل روجاوای کردستانی لچارده ناوندین روجاوای کردستانی باکور روجلات سوری به میلیونان کس لقادان داخوازا آزادیا ریبر آپو دکن امی وشانا خو بدومینن لستودیوی میوان من ویسکار فواد قاوه حوال فواد بخیراتی نو بخیر دا بسپاس بله همه یکسر قاد سر اکرانی ما قاد آمده دل کردستانی سر آمد لسر اکرانی ما بحث زید 3 میلیون کسی تکرن جو خوش دیمنا جی دیار به هیبت بونه که چاوایا ام شیروات بگرن مزگینی هبو به چاوا مزگینی لقادان ته پیشوازی کرن وان قاد نوروز و جوش و بریارداریا گل به تایبتی او داخوازش قادان بلنده به بسری از نوروز سروکاپو پیروز دکم و ای حوالی ویا سری چیا زندانی دا جبونا کردستان جبونا رنگی ویا جبونا تکوشنا گل کردستان جبونا تکوشنا گلا گشتی اصلا امریکان ببی از نوروز وانا گیا پیروز دکم ایرو لایق و روزه اصلا لقاطا هر دری بری گوتبون ایدی گل کرد نکات تشکی بکه میراده می مشکسیه AKP و MHP و اما بین دولت ترکیه دو نمی ممکنه که ایدی سری خوراکه نمی ممکنه ایدی دنگ بکه ایرو و دوه و هفتاکی بری و هفتاکی پیشمه و آنها مزد کن که تشتی که اردوغان و تشتی که ام بین دولت ترکیه گوتیه گد دمکی دروه چاوا گه 52 سال دروه دکن ایرو دیساجی ام بین دروان درکتن هولی لقات ام بین استانبول لکردستان هر دری کردستانی و ایرو جی ام بین آمده فینال به احتمال مدن انا فینال امریکا به 21 یا جی امریکا به بردوام دکه یعنی نبروز بردوام دکه یعنی چه دویشت دیمن اصلا هر تیشی مرا دبی دیمن هر تیشی نه لازم که مری شوره بکه اصلا جبونا ویا گل کردستانی و دوستی خو ل اروپای دوست بجل اروپای ام بین بیستو سی اداره دان ل آلمانیه ام بین ناوندیه لوی درجه ام مزبکن ل آمده ل استانبول ل هر دره ام بین گل کردستانی اراده خودیسا بیان کرد بیان گل کردستانی بیان چیه بیان سرک آپویه ام بین بیان گریلایه بیان ام بین تکوشینه لهر حالی پارچه کردستانی ل اروپای ل سرچیا لهر دره تکوشینا گل کردستانی بردام بکه امریکانو بیابی شو تبحثا گریلا کر حوال فوات انها حواله ما آمده کاری دکن او مزگینی دا بو فرمانداریا بریارگاه ناوندیا پاراسنا گل به چاوا گل کرد سیستما füzeyan به دست خستیه لدیجیوان سی هاین دولت آترک چاوا 15 سی هاین دولت آترک آدا گرکر لگاره لقندیله لزاپی آنین خواره دو بشک دیمن آنج آلیه گریلا تیوی و حاتبو پاروکرن دیمن خستنا 4 سی هایان او دیمن دن بشا دیمی جی گشتیه حوالی ما آماده دکنه موی دیمنی جی کلیه کدن بیکوم دست بدنه ده دما کوهات بلی دما کوهات اموی آگاهیه بدن دما کوهات اموی دیمن خستنا سی هایان دیمن نو بشا دیمین آگریلا تیوی وشاندی بین سر اکران تماشاوانی خو وکی دنیرو ناوندار آگاهاندن و چاپمنی هپگی داخویان یک کدن آگرینگ دا اپراسیون که شورشگری هاتل دارستن لگری آمدیه لزاپی چلو یک عسکرین دولت آتر کادا گرکر هاتن کشتن لچیایان سلاف کرنا وان قادان آلیه گریلا و داینا مزگینیه به طیبتی او مزگینیا کو باندور الوان قادان دکه جوشا وان قادان زیده دکه کمبونا میلیونان لدورا و مزگینیه تو چاواشی رو بده نها دولت ترکیه و دماغ مبین سیاه و تکنیک دست بکرد بو ایدین نمی ممکنه که گریلا و پکک سری خوراکه ام لحر درینه اوانا لکنه و ام بین بالا فروک ما و لسبان بفره ایدی zaten davaya van hatiye لسروی اساسی ام بین پلانسازی خود چکرن لسروی اساسی ام بین پروگرام خود چکرن لسروی اساسی پروپاگاندا خود چکرن ایرو ام مزدکن و مرحله که وانا گوتیه راسته پرز زده شغلاندن تکنیک یک دنیای آنین جمع خو پری خو زده دان
ام ببین خفروت امریکان ببی انجام کی وسا گو ام بدن لبون لهمبر گریلا فقط ام مزدکن وکی مزگینات ام ببین دایی براستی تکنولوژیا دولت ترکیه چکی ام ببین دولت ترکیه اواج والا درکت جبران واجی دمکی چه معنی و شر به هوایی که ده و خورد به مزه به و پیام به چه شکلی ده حوالی سلمان جورا و دورا و مزگین شون و شر ایدی اینسیاتیف و تکه اینسیاتیف گریلا ایدی گریلا جورا و اینسیاتیف و لحر علی و بشغلنا çünkü لهمبر وان تکنیک کجی خورد کرنه مزن کرنه پیشا کرنه لورا و امریکانی ایدی daha زیاده بشوپینه اما سر شیرویات دیمن زیده بکن هکا آماده به بله دیمن هاتیه اما سر شیرویا هوال فوات وی دیمنی بدن دیمن و مزگینیه داینا مزگینیه دوام دکه جالیه تفگر آزادیه و تماشاوان هجا اما دوام و مزگینیه نه بین سر اکرانین و بشا دیمین آ دیمن خستنا سیهایان وان bayraktaran akıncıyan ankayan وان اخسونگران نه بین سر اکرانین و خو ج 13 سبات 2023 حتی یک آدار 2024 سر و مه فرمانداریا بریارگاه ناوندیا پاراستنا گل جه و دیروک راگهاند و بچاوا 15 سیهاین دولت آترکانی نخواره دو بشای کمین خستنا 4 سیهایان جالیه گریلا تیوی و دیمن وان هاتبو پاروکرن نها 7 دقیقه دیمن ده هاتیه پاروکرن هلبت ویل قادان اف دیمن هبه ویل جاین کردستان جی وکه پارتیا کارکرین کردستان پکک گوتی کمیته برا پکک گوتی بچاوا گریلاین آزادیا کردستان آگری نوروزه لآسیمان کردستان پیدخن اموان دیمن نو بشا یمین آخستنا دیمن خستنا سیهایان یا گریلا تیوی وشاندی تین سر اکرانین و çarpı keciyi ama bersıfe peri بدنه نوروزه چشنامه نوروزه چشنامه
yari Nevroze çeşname Nevroze 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 çeşname Nevroze 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 çeşname Behnate gelle koşe Hor soru çave reşe Biçi yave dikşe Govenda teşoreşe Biçi yave dikşe Govenda teşoreşe Nevroze 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 çeşname Nevroze 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 çeşname Nevroza gelle bindet Nevroze nevroze Tejiyane kenu dukhaz Nevroze çeşname Eze peçimi çekuret Nevroze nevroze Tate bivinim sertet Nevroze çeşname Eze peçimi çekuret Nevroze nevroze Tate bivinim sertet Nevroze çeşname Nevroze 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 çeşname Tücejna gelle ari Nevroze nevroze Hem karkerevi kari Nevroze çeşname Hem ehdin vi bari Nevroze nevroze Varine geçkin vi ari Nevroze çeşname Hem ehdin vi bari Nevroze nevroze Varine geçkin vi ari Nevroze çeşname Nevroze 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 çeşname Nevroze 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 çeşname Behnate gelle koşe Hor soru çave reşe Biçi yave dikşe Govenda teşoreşe Biçi yave dikşe Govenda teşoreşe Nevroze 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 çeşname Nevroze 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 çeşname Nevroza gelle bindet Nevroze nevroze Biçimi çekuret Tate bivinim Belê di destpêka dîmende peyama fermandarê biryargeha navendî ya parastina gel Murat Karaylan hebû ku ev peyama wî doh di şahiya Stêrk TV'de hate weşandin. Peyam çi ye dibe em neşerxwazin lê werê ser me de jî em ê bersiva pêwîst bidin. Bi wê ev dîmenê heft deqeyê Gerîla TV parvekirî heye. Belê heval Fuat di dîmen de xistina çar balafiran Akıncı, Bayraktar, Tebeddüdo û Anka heye. Doh jî
خستنا چار بالافران دیمن واج علی گریلا و هاتبو پار وکرن اف بشا دیمینیا دیمنایا فرمانداری گوتبو دیمن تواهی خستنا وان بالافران هي و هيجي دوام بك وك بشا سيميجي چاول ري گریلا تي في بوشينه ام يكسر شيروه تن خاندنا تا لسر وان دیمنان حقیقتا کو گریلا جاين ازاديه جاين كردستان رادگينه ام بگرم نهava teknika heviya devleta Türkiye bu. Yani li ser vî esasî got em ê dawiya gerêla bînin, em ê îrada wan bişkinin, em ê wana xelas bikin, li her çiya xelas bikin. Ji bona wî ya zaten di gohê ki wana nehatin em ê herin li cem wana li jêr û li jor û em ê bidin navhev gerêla em ê di hundirê duriya du sala da salekê de em ê xelas bikin. Niha va tê xwanê di va dîmana da demek ki êdî devleta Türkiye hêviya wî ya jî xelas bû. Tiştê esas girtiye ege doxwaze ki gerilla xelas bikin ya jî bikin wekin marjinal ewa jî dest wan çûye gerilla hember wiya jî em bibên tedbîra xwe girtiye li hember wiya jî em bibên teknîk hêla teknîk yek teknîk xwe mezin kiriye wekî gava dinê min got edî sadibê ji vera wa wê şer têkevê merhelekî de merhala diçiye heta niha devleta Türkiye digot însiyatîfê min e ez li her derê me سیها دیها لکی داره و دولت ترکیه لوی داره وقتی معنی که ایری جبراوا نه دیها و سیها جبراوا گریلا ام بین ویل هر داره به و ذاتن هر داره ام به باسانن لزاپ لآواشینه لمتینان لوی داره دولت ترکیه چویه و داره اما نه به گریلا دا نوهف دا شر ام بین روز بروز گراند بو بردام دکه و darbe دخون گریلا ام بین دیس آخادان داخوانی خدا 41 ام بین عسکری دولت ترکیه خات کشتن و حقا ام بین مهمات وانا ام بین دستان سر وانا فقط دولت ترکیه دیسا و به طبقه قد شکتنه طبقه کس نبریه داخوانی خدا گفت بود 4 عسکری ما هاتیا کشتن و صبحی ما هاتیا کشتن ام دیسا تولاوان بگرن و دیسا وک پروپاگاندا که دربو و ام دیسا و جواکا ام بین ترکیه و دیسا بخاپینه فقط هر حال جبراوا ایدی جواک نه خاپاندن چون با دهندوره 4 مهادا نزدیکی 200 زده ام ببین عسکر هات کشتن و bu komutan evan 100 başı و ام ببین 1000 başı یا ام ببین işte teğmen avana gahatın kuştun و askeri dahatın kuştun edin nikah ve şirin yani hatta ha ve şartı bu nikah ve şirin de televizyona khoda de medya khoda denge khona ki edin mecburi ve denge bebin çünkü lehember veya gerilla de şifret kel bedere da jibona veya inisiyatif jibra ve de inisiyatif gerilla ve dibin ya emi herin başur emi herin Irak'ı disa yönlendirme şey bikin emi herin herişi şangale bikin emi herişi rojaya bikin yani leki deri emi bin alanı Kürdistan'ı heye velat pariti Kürdistan'ı heye o gerel ki deri dibin emi herişi bikin ve mana demek ki herişi bike ve emi bin nikah anjam bikre ve wenda bike devlet Türkiye روزه پیشمدا مه پیشمدا اگر هریشی روزه وای بکه هریشی شنگالو یا جنب بین دیسا باشور بکه و خواندا بکه برا جواکا ترک ویا باسان بن رنزان بن لگورا ویا برا اواناج تدبیر خو بگیره یعنی قانون بیا و اتش یک دبین نه ایرو نوروز و ام بین حمله آجبونا سروکاتی و ام بین شر گریلا گبونی یک بله Amerikanı seçar kare deben ya Amerikanı bilin cemhev gücü hevde tamam dikin. Gelle Kürdistan'ı gerilla ve em bin hamle iş boy serokati hevde iro bizede hevde tamam dikin lgora viya bira em bin dosti Kurda و دشمن کردا برا ویا باش فهم بکه لگورا ویا برا گاوی خوبا بین امریکان و سال بیا نها جیان کردستان آگاهیان گرینگ هاتن سری صبح پیروزباهیا گریلیان لزاگروسان پیروزباهیا نوروز بدهان گریلیان به مراسم که پیروز کردن دیمن نوروز بین سر اکران تماشاوانی خوش قادان زاگروسان دیمن برای اردوغان دگو یا سیاهی کس نکرد کرده ولی امی بحث بکن افسرو که کنسیار براکه که جمیل بایق پیام آویاب دیمن لقندیل لپیروز باهیا بنار قندیل پیام آب دیمن هم یکسر بری خو بدن قندیل لافسرو که کنسیار براکه که جمیل بایق گهداری بکن گل نوروز از نوروزی و وجیانی و آزاد پیروز دکم ام هم نوروز
hem Ramazan'e bekva jiyan dikin. Heyve Ramazan'e heyveki piroza ve münasebata az ve heyva لهمه گل کرد لعالمی اسلامی لهمه مسلمانا پیروز دکم وقت زانین رهبر اپو وقتی که temeli بنگی پیکه پیش خست در روز که نوروز دا او پیش خست چکو رهبر اپو دیروکا گلی کرد حقیقتا گلی کرد بوخا اساس vargırtı bir. Bu ve PK'de rojiki Nevruz'da hatı da mezrandın. Reber apu لسر ruhi Nevruz'e hayya iro bu geli Kürt bu insaniyete tek başına azadiye ve demokrasiye peşxist. Reber apu bu geli Kürt bu insaniyete çi xahaya da bu xatıştık nehişt. Ve münasebata az cejni Reber apu piroz dikim. Ev cejni Nevruz'e lazım abi bu Reber apu fiziki azadiye çevik. Her çar parça Kurdistan az Nevruz'e gelime o gelikli dervay valat yandıkın dosti Kürt insaniyete havali ki zindana da tek kuşni azadi demokrasiye demeşinin havali ki de gerla da tek kuşni azadi demokrasi demeşinin az hamiya piroz dikim hürmeti ha bu an diyar dikim de tek kuşni peyke da gellik havali başur şehit ketin. Heştajı eki de gerlada tek kuşine demeşinin hene. Sadık Ömer, Ali Şaban, Rauf Akreyi, Hüseyin Sürüçi, Cotkar, Doktor Sirvan, Havali Helmet, Havala Viya Soran, o Çavre, o Destina, Havali Şoreş Germiyan, Havali Helmet Dereluk, Şehidi Hiran, Disa ve Davi Şehidi ki le Ali Gari Çebiü Valat Pareze Said Süleymaniye Doktor Sabri o le Şengal le Rojava şehit çebin. De şahsi va şehida da tavayı şehide Kurdistan az bir dinim hürmeti habuan diyar dikim ev sozek meddayı şehida az duvara dikim. Na heyve adare bu geli Kurdistan heyveki giringe. Dve heyva da katliama komkujiya Halepçe çevi. Le Rojava katliama Afrin Kamışlı çevi. Le Bakur katliama İstanbul
لهرته گازی چبی اوه ve heyva heyvi ki giringe bu gelli kurt ve heyva da disal başur gelli me kahraman li dijî rejimê Saddam raperin pêşxist û di raperînê de jî encam wergirt rejima Saddam li Kurdistan derxist. Vê raperina li alî zax û derkare dibin pêşengê Sadık Ömer hevalê Lokman ve hevala xelkê Rojava bû endamê navendê PKK bû ve hevalana pêkva li mintiqê zax û raperîn pêşxistin. Te aynı vaxtê de jî li Ranya raperîn pêşket. Vê raperina encam da. Vê münasebata ez gelê me başûr êk bi ruhê Newrozê berxwedan kirî raperîn pêşxistê encam wergirtî pîroz dikim hürmetê xwe diyar dikim. Gelê me başûr gelekî welatparêz e. Bi sala tekoşîn kir êşê mezin bedelê mezin dan. Ew welatparêziyê ki gelê me pêşxistê bû mînakik. Gelê Kurd li vêya sûd wergirt. Çünkü daha vaxtê devleti Osmanlı'da li dijî devleti Osmanlı yekemin car li Baban li mintiqê Süleymaniye rapernik pêşket. Li ve dîrokê hatta îro gelê me li hemû beşa tekoşînê azadiye jiyan dike û pêş dixe. Ki çiqa êşa jiyan dike jî bedelê giran didi jî dest li azadiyê xwe bernedaye. Tu cara li pêş dagirkera qirkera serê xwe doneneye û bi kerametî jiyan kiriye. Di dîrokê de merî nikanî çi gelêk wekî gelê Kurd gurî dirêj bo azadiye berxwedan kiriye, bedel daye. Ve jî rastiyê gelê Kurd di diyar kirin. Ki gelê Kurd tu cara koletiye bindestiye tunebîne qabil nakin. Di jiyaneke azad da jiyankirine da ısrar dike. Veya ispat dike. Gelê me Kandîl bo hemû Kurda bo taybet jî gelê me başûr mînak e. Kandîl cihê tekoşînê azadî demokrasiyê ye. Kandîl bo Kurda bo gelê me Kandîl şerefike bi hürmet e. Kandîl dîrokik e. Dîrokê bi hürmet e. Dîrokê bo gelê Kurd mînak e. Kandîl û gelê me Kandîl gellik xizmetê şoreşê Kurdistan kir. Mam Celal, Nuşirwan Mustafa, Abdurrahman Kasımlı li Kandîl jiyan kirin, tekoşîna azadî pêşxistin. PKK îro
او دیروکی رومت تمثیل دکی او شهیده کده دیروکی دا هاتن داین وانا تمثیل دکی ناوی ربر آپو ناوی پیکه او برخادانه دیروکیه او شهیده که مدعین جیان کرن تمامی veya ifade dikin. Na faşisti Türk kırkını ki tıxazın da ser başvur peş bakın bu ve başvur dagır dikin ilhak dikin tezanin li başvur li 5,000 zedetir askeri Türk cibiye بدهان جیان قواعد خو عسکری پیش خستنا ریان چه دکن ویا چی فاده دکی که دولتی ترکیه قرکر داگرکر دخوازه که باشور به تمامی به دست خواهد گله ما باشور بکه کولا که دست گفتی گلی ما دست وارگیره او تونه بکن هاتنی دولتی ترکیه تمامی آرمانجی خواه لسر وی اساسیه دولتی ترکیه لمالا برزانیه سود واردگیره اگر که başvur dagirkerdi ki kırkırne peştığı lisser mali barzani veya peştığı geli meb veya her ro dibini lidiji veya gerilayı peyke behammi imkanı ha disekini dest gerlada var imkanı zedeninin imkanı devleti Türkiye mali barzani per zedaya horta gerlayı peyke bu geli Kürt bu Kürdistan bu azadiye geli Kürt jiyane xadıdı desta tek fikra خواهی چکی خواه فردی هیا و یکشی آرمانجا خواهی به ویا دجی داگر کریه قرکرا و خواهینا دسکنن نایلی که اونا پلانه خواه لباشور پک بینن آستانگی که مزن چه دکی gerla de şartı per zor zahmet da de nav imkansızya da destana dinvisinin de dünyaya minak var nina rasti derbe mezin le dagir kara dıxı dagir kara dehejini devleti dagirker kırker hammi çekal diji gerla şugulne tanka tayaraya tayari sukhuriye topa kimyasala taktik nükleer bombaya hammi çeka bekvadı şugulne hiç mabine nadiye de vişari da be taybet be çeki kimyasal be çekli nükleer bomba henek havale meji şehit ketin ve şehida jime ilan kırın gelime ve dizanın na gelime başur
Çeki kimyasal çiye çe encam dedi baş dizanı. Çukul Halepçe vaj yankır. Be hazara şehit da be hazara birindar da. Fakat tücara jî serê xwe donena. Hêşta jî tesirê kimyasal li Halepçe li ser gelê me berdewam dike. Belki hinek kimyasal çiye çi encama dedi nizanin. Fakat gelê me başır veya baş dizanı. Bu ve jî li dijî çekî kimyasal ên nükleer lazım e gelê me başûr li gel gerla cî bigire. Alîkariye bike. Gebikanî gerla daha zêde tekuşîne bike ki daha zêde derbalê faşistê Türk û qirkerê Türk bide. Vaya bu gelê me jiyane xaşik dike. Jiyane pêş dixê bi ser dixê. Wekî hûn dizanin gerla li Enqere çalakîk pêşxist. Pişra li Zapê çalakî pêşxistin. Va çalakiyana devletê Tirkiye hêjand. Çuku digotin me pişta PKK şikandiye PKK nikan şikî bike. Wextê ki li ser ve siyaset dikir hem li hundirê Tirkiye hem dervayî Tirkiye li sayê nav netewî da ki her kesik dixapand vi va çalakiya derevê wan rastî wan derketin. Bo ve hêjiyan. Bo ve jî xastin ki tolê xwe rakin. Da zêde jî rojava bo xasis wergirtin. Bo rojava imkanê jiyanê çi ne? Hemû bi terê bomba bi terê sixurî lêdan hemû xirab kirin. Çünkü devletê Tirkiye dijminê Kurdaya ne tek dijminê PKK'ya. Dijminê Kurdê ki azadiye dixwaziye. Bu ve li kîdere Kurdê ki azadiye dixwazi bu ve tekuşne dike bo xwe dike hedef. Tibêjî lazım e Kurd nebe. Azadiye Kurd nebe. Kurd li ortaya rabibe. Bu ve hücumu gelê Kurd dike. Bu ve hücumu rebera bu PKK dike. Çünkü PKK keremata nasnama ruha beşer roja gelê Kurda. Dagirkerê Türk, qirkerê Türk bu ki dixwazin qirkirinê Kurd tamam bikin li pêş ve ek astengiye çedikir reber apoya PKK'ye bu ve li ser reber apo PKK siyaseti tecrid, zaxt, zulüm, kuştune dimeşinin. Vaçız diyar kirin ki reber apo PKK gredayı geldi Kurdistan'a gredayı azadiye demokrasi geldi Kurdistan'a. Dixwazi qirkinek li ser gelê Kurdte pêşxistin vala derbixe. Bi ceseret vê tekuşina dimeşîne. Bu ve jî li ser reber apo ser PKK ew siyasetê gemar dimeşînin. Niha NATO alîkariya devletê Tirkiye kir.
veya teranekir. Mala Barzani alikari kirin veya jî teranekir. Naji bi Iraq ra pekva hinek plana bername dimeşinin. Ser hinek xala ittifak edikin. Planı ki pekva dixazin bimeşinin. Diyerek ki ev zaxti ki devleti Türkiye Barzaniya bu Irak çekri hinek encam dedi, hinek encam abidi. Veya çi dedi diyar kirin ki li peş me şerki mezin ebejyan kirin. Veya çi dedi diyar kirin ki kuvveti PK çıkan mezina. Ki PK çıka aşıkı Kürdistan geldi Kürdistan'a, aşıkı azadiyeye, aşıkı insaniyeteye. Bu ve hında kuvveti ha didin havdi ki bikanibin derbel PK bidin ki bikanın kırkırını Kürji lihamı Kürdistan tamam bikin. Lazım herkesik bizanı ki Nikanın ve Armanca pekbinin. Çavada Dirokya'da ki çıka komkuji peşkıstıncı geldi Kürt orta rana girin, teslim varına girtin. Virhada hiç Nikanın teslim var girin. Geldi Kürt Karaha azadiye daya. Hatta David Virda ısrardı ki ebiki. Bu veci geldik vakti ki kararı azadiye bidi. Bu ve hamit işte bidi berçava kes nikanı bir gelil orta rabıkı. Av gela çıka eşa jiyan bıkıcı bedela bidici encam var giri. Lazım herkes veya baş bizanı. Natte zanin me hamlek peşkist. Binavi rebera bu fiziki azat kirin, bu kurda statü çekirin. Ve hamla hatta bazı Şubat'ta berdevam kir, encamı baş derxistin, herkes ki ev dit. Bazı Şubat'ta me hamle da Pengava dünya peşkistiye. Armanca ve Pengava Ulu Kürdistan yekiti geldi Kürt reaksini geldi Kürt peşkistine. Lisayı navne teviji dostu Kürt alikari Kürt peşkistine uzaktık bu dagirkara peşkistine. Bu veci hammi geldi merkider edildi bu babı. İnsani me Kürt xwadi şeref xwadi vicdan likider edildi bu babı. Lazım ad hamle da cibigiri vazife xa mesuliyeti xa bi serkefti pek bini. Eğer ev hamla bige armancı xa devleti dagirker kırker Lisser Kurda nikanın siyaseti kırker bimeşinin. Av siyaseta a davi bibi. Geldi Kürt lhammi beşa at etekevi ri azadiye. Peskerike Kürt atekevi ri çareseriye. Av komkije ki lisser geldi Kürt beşti kevi a davi bibi. Geldi Kürtji bi nasname xwe, bi zimanê xwe, bi çandê xwe, bi kerametê xwe, el ser erdê xwe, bi azadî jiyan bike. Bu ve Newrozê îsal lazim e rebera bu bi fizikî azad bike. Bu Kurda statûyeke
pêşbixi. Bu me got ew Newroza azadiye ye. Gelê me lazim el ser vê esasa bimeşe. Meşa me meşa azadiye ye. Meşê me meşa ruhê Newrozê ye. Li ser vî esasî em ê heta dawî bimeşin. Em ê ser vê ruha serkeftine çebikin. Gelê Kurd qazanç bike. Bi insaniyetê jî mezin bide qazanç kirin. Encam da carekî dike ez cejnê we Newrozê heyvê pîroz Ramazanê pîroz dikim. Dibêjim bijî Newroz, bijî rebera pû, bijî